دمو بخیر گدارین عزیز. رادیوی ریو تزه دست برنامه خو جواک و سیاست دکه. اس بلوس ترکی ریبریا برنامه جواک و سیاست یا دهان یا رادیوی ریو تزه دکم. چاو ما پیش دا و آگادار کربو هر هفته زانیار کرمدن جواکی نویسکار روزنامه‌گر هنرمند و سیاست زون کرد ین ناسکری و ببن میوانی برنامه ینکو وک 35 دقیقه بر 30% مبدن درباره رفش سیاسی و جواکی لر 4 پرچین کردستانی و جیانی ام پی وی نه که برنامه ما وی بالا و بکشینه بگوری دلی و به و بر 30% و بده. گدارین دلال ایرو میوانی برنامه جواک و سیاست برپرسیاری وشخانه زنگزوری یا آسیا نوین برپرسیاری سرکه یا اینترپورتال کردستان پست و روزنامه نوبار نویسکار برگروان و روزنامه‌گری ناسکری هجاری شامل اسکرف. دسپیک دا از خوزم چند آگاداریان بدمه و سر مجراه پی وی نامه بویارین هری داوی ین رجلات نوین تایبیتی یریشن دایشی ین سر روژوا و باشوری کردستانی و دسپیکرنا شر دابرا پیککی حکومت ترکی باندوره که مزن سر همو کردستانی دکن. رفشنبیر و زنای کرد دست به هفدان کرند دکو همو رفشنبیرین کرد ین کردستانی و جیانی له بجون و با کرد و کردستانی یکتی که رفشنبیری آوا بکن و بوی آرمان جیجی کنفرانسان دار بخن. هر وقت کمک رفشنبیر جوالات و دیاسپورای وی داویش بو بالکشاندن سر رفش کردستانی و خلق کرد اینیسیاتیوک آوا کرد. کردین کل در وی ولاد دیاسپورای دجین رفش کردستانی دور ود شوپینن. ام گلک خمبرنش بر رفش چی بوی. دشاری دجی دایشی دب هزاران ولاتین کرد جیان خوش دست دانه. بدهان باجارین باکوری کردستانی ویران بونه. بسیدان هزاران نشته جیمان باجارن بونه بینابر. بسیدان کسین سیویل جن زاروک خورد و قیس خاتنه کشتن. هر وا سر ریفرندوم و پروسی سیاسی یا هری با کردستانی و رفش داوید باکوری کردستانی سروان پرسان و مجارین دنین روزانه هزار و نیرین خو روزنامه‌وان نویسکار و ورگری ناسکری بریس هجاری شامل اسکر جمره آخوی بری دسپیکو هف پی وی نامه ازیب کرتی ناسی و بدم جین نیگاریا میوانی برنامه ما کیه بریس هجاری شامل اسکرف هجاری شامل 16 تیرمه 1966 دا کل بجاری یا آذربایجانی هاتیه دنیای کاری ماموستای مزن و هجا شاملی سلین اسکرف و نازیله منافوا اسکروه باوی هجاری شامل اسکرف شاعر کردزان اتنوگراف ورگیر و یکم شروان کردن آذربایجانی بو پرتوکین هجاری شامل ترکی روسی آذری و کردی هاتنه چاپ کرن هجاری شامل سال 1984 1990 باجری باکی فیلولوژی خواندیه دوری خبرکاری و شلخانه یازدچی باکوی بو نوچگیانی روزنامه پارلمانتوی آذربایجانی حیات بو سال 1992 1994 دا ادیتوری بش آذری روزنامه دنگی کرد باکی دا کار کریه پشت را سال 1994 1997 روزنامه‌وانی کوبار کردستان راپورت مسکو و روزنامه مخبور کردستان باشور 2000 سالی بویه ده سال 2080 پیامنری آکی نیوز بیه سال 2004 حتی 2010 جگری ریداکتوری کوبار نوبار قزاقستانی ریداکتوری رادیوی قرقستانی باشو کردی سال 2050 حتی سال 2010 و ریداکتوری سرکه وشنخانه زنگزور و ادیتوری بالپر کردستان پوستیه نه پرتوکین وی چابونه هجاری شامل 3 پرتوک برگراندیه نزیکی 20 پرتوک برپرسیاری کریه و بشاندیه هجاری شامل اندامی پینا کرده بریس هجار گل ملبت خو ویدامی لپایتخت روسیه مسکو دشی بریس هجار دست پیکی دست بخیرات ناته دکم برنامه رادیو ریو تزه و گلک سپاس بو کده درفت دید ایرو بوی میوانی برنامه جواک و سیاست زور سپاس رزدار ترکی از ترکیه خوشم کو دنگه و بیهیست از سپاسداری خود کم وره زور سپاس تو من ایروهم دشتاری برنامه خود کن بریس هجار کرم خو مرا شروع بکه اینیسیاتیو رفشنبیرین کرد چیه؟ اوری خستن سازی کمله؟ پرسه که بالکشه راستیجه هر کس ایرو وی پرسه دیگه اینیسیاتیو چما اینیسیاتیو اکاس رخستنین کرده هیه اکاس پارتین سیاسی و جواکه هیه چما رخستن دخوازم سرده بیجم او اینیسیاتیو گفتگو نقاش سر اینیسیاتیو ایدی 2-3 ساله دیچن پر رفشنبیرم ما باور بونکو گلی کودره سازیه کی نریخستن سازیه که جواکی لازمه
سرخابون کردستان هر 5 parça کردستان هر 4-5 parça کردستان سرخابون بپارزه او یکدن درد کول و احتیاج گله کرد بگینه جهانه همچی نیرین رامان و آرزوی سرخابون نافگل کرد ده پیش بخه اگر نکاش زوا بردوام دکه و نه اثباته چند حوال هاتن گل هست او بریار دانه کو دم هاتیه کو او اینیسیاتیو دست بیدی که او یکی آداره deklarasyon hatiye ilan kirin. Mesela kingi sazı rekstin çediki program amadediki niriski madde datini derketine inisiyatif nevse bu. Derketine inisiyatif tane ser esas deklarasyonu amade bu. Deklarasyon hatiye ilan kirin ki deklarasyonu imza kir ev hediye diket nav dekari. Li inisiyatif da reveberi tunne. Li inisiyatif da murovin yeki dudu siye tunne. Herkes juba Armancaki Armançiye Arman serhabunu Kurdistan'ı de gel hev. Armanca inisiyatife eve. İnisiyatif. Seri de got saziye ki sosyale, saziye ki zanistiye, saziye ki dıhaze her çarparça Kurdistan'ı da beşevi hebe u diaspora da u rextinin civaki rextinin siyasi bine gel hev. Herçe esası bine gel hev. Ser Ramana serhabun Kurdistan'ı. Em dizanın ki muhabın parçayen Kurdistan'a dijbere hevin. Rextinin parçayen cuda hevdi kabul nakin, hevdi natiyecinin siyaseti hevdi kabul nakin. Em dijber vatıştanın. Tu alakı rextini, tu partiyen siyasi nine, tu rextinin civaki nine, mesafeyi hevbeş, mesafe aynı sekine inisiyatif. Her parti cevhermeye, her parti, her rextin jibo Kurdistan'a hizmet dike, jibo müşteriye khoda, müşteriye khoda hizmet dike, li probleme ki, keyşeyi o arişeye ki navvanda heye, hevdu kabul nakin. Asleng dibin siyasete hevdu, li üsanma be. Borner'in inisiyatifi, Keşengen inisiyatifi, her parça, her rextin dikari, siyasete xود بمشینه چاوا دخازی بمشینه لی هفدورا نابن هنگر هفدورا نابن استنگ او هویسته هفدورا عالی کار ببین از یک امی دروا جیان دیکن مثلا از دروا جیان دیکن تینگه هفدوتین چه دیکن مروبن بیانی را سیاست مدار زانین بیانی را وانا دپرسن از گل کرچی دخازه نیساتیب دخازه کو همو نیرینین همو خواسته که گل کرد kombike bigine cihane. İnisiyativa Revşenbir'in Kürt Yokiye, Kine, Çin'e, endomin komite inisiyativa Revşenbir Kürt Kine. İnisiyativi Revşenbir ser esas hastek u arzuya gele Kürt derketiye. Kiye vederi hemu Revşenbir'in menin ku her çarparça Kürdistan'a cihan dikin. Amerika bigre, Avrupa bigre, Sovetistan'a bigre, ve Khorasan'ı, İsrail'i, her deri Revşenbir henin. Bana bu fikri, bu ramani hatine gel her. Ne ser esası siyaseti, ser esası hestin neteveyi hatine gel her. Karavana ne siyasete? Karavana ligel anini parçayın Kürdistan, lehevkirini nabeyna partiyin siyasiye. Kimin bana? Azim Bellas Türkiye, Euro Nebiye ve Kinaz İbrahim'e, Agri Soran'a, Hevleri Erdalan'a, Khorasan'a, Brahim'e, Becan'a, bana hatine gel hev. Gotine ku, demek ku, fikrin Revşenbiri alikariye Kürdistan'ı bike. Prinsip karkirine çavaya belki 5 kez tespit kiriye. Daha neziki çeşit Revşenbir'in imzaya kuavetine, neziki 10 kez na aktif kar dike. Ev kar destpekiriye yeke adare. Dede demci nine pır belav biye, pır baveri navgelemede çekiriye. Bana dibinin kur inisiyatif ve Revşenbir'in Kürdistan'ı burastici dure siyasetiye. Ve beri got Pevgridonova tu partiye ke siyasi ratneye u komite inisiyatif dvi waride azade. Hun bes berjivandin geldanın. Ve neri namın gerek tişteki boşe. Bir başa, Danikiye, mesela partiye demokrat, hamu da demokratın. Partiye mesela Rextinen Yezidi henin, hamu Yezidinin, Rextinen zalim Müslüman falan İslam hen. Rextinen heye sosyalisti, Marksistin. Nabi inisiyatifi de
hem oldara Yezdi heye, hem oldara Müslüman heye, hem oldara Hristiyan heye, hem anarşist heye, hem sosyalist heye, hem yelinist heye. Ki her beşi civaki Kürdistan'ı heye. Bana bin siye inisiyatif de dengel hev. İnisiyatif modeli ki buçuk hev. Ki her kesinin sosyal, her beşin sosyal nav inisiyatif de heye. Brez Hejar, kengi ev ideo damezrandina inisiyativa Revşenbîrên Kurd xulqî û kîne ev amedekar tedkarî navê çend wan kesan bidî. Jixwe evekî balkêşe. Prensîpê me ev e. Slogan duruşma me ev e. Nêrînê serxabûna Kurdistan, nêrînê azad. A terzê xebatê çawaye ki paşê dê dikeve pêş. Se mehberî vê inisiyativê de cidî girin, îro yekî tevlî dibe pêşenge min. Ev paş de vî dimînin. Prensîpê karxebatê Üsaya Giroka Kurdistanê de ev prensîpê xebatên Üsa cara yekemin. Ez tu navanı xwazim bêjim çünkü eger îro Brez Belastûrkî tevlî bibe ez bibe serokê vê rêxistinê. Sibê hejarê şamil vere ez bibe serokê inisiyativê Rewşenbîrê. Ez vere bêjim du nefêr gurê serokê Komarê Mehabadê Elî Gazî tevlî vê karê bûye. Türkiye Mirovên yek İstanbul'e diminin İbrahim Gürbüz heye, Ahmet Önal heye, La Avrupa Hüseyin Turhatlı heye, Aydın Dere heye, Adri Soran, Nevzat Şirnaxi, Azat Yaşar, Burçin Erkatlı Ankara, Li İzmir'e Derya Denli, Li Elazığ'e Yusuf Ziya Döger, İstanbul'e Aydın Saydın, Kafkasya Dursun Ali Küçük, Li Kazakistan'e Kinyaz İbrahim, Havleri Erdalan Goran, Doğuyke İbrahim Xort, her parça, her bölge, her heremi Kurdistan'ı peşenge inisiyatif verin. Spas. Ser Arman çixebat û pêwendiyên yên serekê Koma Rewşenbîrên Kurd kerema xwe me ra bêje. Armanca we çi ye? Armanca esası çi ye? Armanca esası ev e. Her Kurdekî de hestên serxabûnê dane rûniştandin. Hem dilê her Kurdekî de hem mêjûya her Kurdekî de serxabûn hakkê me ye, serxabûn mümkün e her çarparça Kurdistanê de, serxabûn pêwîst e em bi hev re serkevin û ne demên dirêj de serxabûnê Kurdistanê têne êlan kirin. Armanca yekemin ev e dudu em ê gerek cesaret bidin siyasetmedaran Kurd ku ev vana siyasetê serxabûnê bimeşînin. Yesîsya, wisa nabe, hevdinek şandin, hesûdî, na partiyên siyasî de nabe. Helbet ki partiyên siyaseten cuda bimeşinilli, pêwîst e navana da hukuka birayetê hebe. Armanc jî dîtir jî Rewşenbîrên Kurda parça parçanın. Belav buna hemû dünyaya. Vana anîne gel hev. Kirê vana, nêrîne vana anîne gel hev. Başê komisyon hatiye amade kirin. Standartkirinê zimana Kurdî de Rewşenbîrçi dikarin bikin. Yani Armanc pir üse mezîne, pir berfire he ez dikarim bêjim. Karên sazkirinê inisiyatif berdewam he. Brez Hejar em dikarin bêjin ku rêxistina înisiyatîva Rewşenbîrên Kurd ne rêxistinekî siyasî ye û ne jî îdeolojîk e. Her rewşenbîrek dikare înisiyatîvê da cî xwe bigire. Berî her tiştî înisiyatîv berjîvandiyê gelê Kurd e. Rola Rewşenbîrên Kurdên çawa dibînin divê serdemê da. Rewşenbîr ji bo Kurdan çawa çareseriyan bibîne. Niha terimê Rewşenbîr, têgehê Rewşenbîr Kurdên nîqaş kirin. Rewşen Tirkiye. Gornêrine me, Rewşenbîr ne even ku kitap dinivîsinin, programa çêdikin, karên zanîstî dikin, helbet vana Rewşenbîrên lê Rewşenbîrtî meseleyekî millî ye, meseleyekî neterî ye. Yekî kitabê dinivîse eger tavırê vî neteri tune be em ev Rewşenbîr hesap nakin. Eger kitabê dinivîse lê xizmetî gelê xwe nake, em ne Rewşenbîrê Kurd e. Gerek tavır hebe, tavırı neteve hebe. Eğer tavırı da neteve hebe, Rewşenbîrê Kurdî. Rewşenbîrê Kurdistanê. Em ser mesele Rewşenbîr kiye kinine me pir sekînî. Davî edem giyiştin Armancakî Rewşenbîr ev kesekî tavırı bir neteve hebe. Piştîvaniya Rewşenbîrên Kurd vê bi çi awayî be? Yani piştîvaniya întelektual yan piştîvaniya çi cûreyî? Rewşenbîrên Kurd dema nêzik da çi dikarin bikin? Ji vê problemê wekî miletê me derkeve. Konkretne yek tişi heye Rewşenbîr sê kategorî de ye gornêrine min. Yekî rejîman re xizmet dike. Mesela li Türkiye, İranê, Irakê rejîman re xizmet dike. Yek Rewşenbîr henin ku partiyên siyasî re xizmet dike. Yek güre jî Rewşenbîr heye serbixwe difikirin. Ev înisiyatif van kesana ava kirine ku
serbuxa difikirin. Lê ev nayê mane ku em ê rewşenbirên kategoriye yekemin û duyemin hevdû dur bixin. Em dixwazin vana jî bikişînin gel hev. Rewşenbîr gerek xizmet millete xwe bike. Rewşenbîr gerek rejima, dewletan re xizmet nake. Rewşenbîr partiyên siyasî re xizmet nake. İdeya netewî re xizmet bike gerek. İnsatiya rewşenbirên Kurd jî ji ber vê yek hatiye ava kirin. İnisiyatif tekildar bibe. Hemû partiyên siyasî Kurdistanê, hemû rexistinên civakî re tekilî çeke. Nêrina vana bistine, alîkariye vana bike, ji vana alîkarî bixwaze. Lê yek prensîpê me heye. Tu cara inisiyatif nake ve bin siyê rejiman, bin siyê partiyên siyasî. Yani si heye ser inisiyatif rewşenbirên Kurdistanê ev jî siyê neteve me ye. Yani armanca herî mezin ya inisiyatif ev ku mejiyê gel da fikra kurdewarî cî bike. Fikra serxwebûda Kurdistanê cî bike. Heşyarî didine gel. Ne visokeke jar. Herî. Armanc. Hani dibe PKK nezîkî Partiyên İslamî be. Dibe PKK nezîkî KDP be. Bula navbeyna Goran û YNK û PKK û PDK de putu problem tune. Deste me çi vere, deste insan hizmet evi bike. Çima problem navbeyna oldarên me çêbe. Ev problem heye. Çima millet seri de diye ol paşedi. Yezdi, Müslüman, Hristiyan, hemû seri de Kurdun. Navbeyne da hukuk birayeti gereği hebe. Hem aliye sosyal da hem aliye siyasi de inisiyatif cibovi kar bike. Alozi, keşe, cinav geleme kim bike. Başıcı yok bike. Armanç eve netev çiye, netev ji kesinin cuda sosyal çedibe, kesinin cuda siyasi çedibe, cüra oldar henin nav netevde. Kengeri orta vanada, nav vanada ramanin netevi çedibe, ve çağı ev civak dibe millet, dibe netev. Neteviyat seri her tişteye, seri siyaset eyeci, seri olayeci. Her tür ideoloji eyeci. Seri de em Kurdun, seri de em gerek serbuxa bibin, başı sersere, sercava, ki dixwazi bibe komünist, bila komünist be. Ki Yezdiye, ki Müslümane, ki nizanım anarşist de serser bu sercava. Em hemû be hevra netevin. Gerê em ê fehm bikin. Gerê her Kurd ev fehm bike. Brêsejar hûn bawer dikin ku ev hevildana rewşenbîrên Kurd yanî piştî înîsiyatîva rewşenbîrên Kurd wê tiştek bê guhartin, encam da tiştek wê çê be baweriya te heye? Bavariye me pir mezune. Bavariye me tune bûye ez tevlî vê karan nebûme. Destê me de, destê hevalên înîsiyativê de sir tune. Ne pêxemberê. Sirrekî bikin herkes bibe kurdevar. Sirrekî çekin herkes bibe neteve perver. Ev mümkün kar û xebat lazime. Kar xebat lazime, seri de baveri lazime. Tu baver nakî tiştekî, nikar gavekî bavêjî û tu encamekî dîstînî. Lê konjonktûrên li Kurdistanê, dünya müsait e ji bo netevbûna Kurda. Aliyên objektifte şert û zuruf hazır e. Mesele aliye subjektif e. Mesele ramanê Kurda. Mesele Kurd buxaya. Ali subjektif de problem heye. Ali objektif de problem tünne. Hemû dünya hazır e ji bo serxabûnê Kurdistanê. Hemû dünya dixwaze ki Kurd bibe netev. Tenê Kurd buxa nixwazin. Mesele ev e. Subjekti ki ye ezim, hunun, hevalê menin, burayê menin dîttirin. Em hevdûra çiqas zêde xeberdin. Em hevdûra çiqas rastî bêjin. Em her du çiqas ikna bikin. Akaşî zû em bigîjin armanca xwe. Diya me, bavê me meaniye dünya, lê divê em îroşun da em carekî di xwe bixuluginin. Vek Kurd bixuluginin, vek netev bixuluginin. Ev vezife erkê me üseye. Erkê her Kurdekê ye borî baveriye me. Baveriye me heta daviye, heta millete me, milletekî pir resene, milletekî pir aqile, milletekî pir dilxwaş e û semînî ye. Lê destê dijmin de Kurde me kişandiye aliye çetê, aliye rastê jor û jêr, nêjiyo vana dilê vana xira kirine, înîsiyatif jê dixwaze dilê her Kurdekî Kurdiyetî texe. Ev înîsiyatif dijminê re şer dike, lê dijminê re şerên çekdarî nake, şerên ramanî dike, şerên ruhanî dike û şerên manevî dike. Brêsejar balkêşa di civînên xwe de hûn kîjan zimanî dipeyivin, kîjan zimanî xeber didin?
Evji pirseki pir giring û balkêşe zor spas. İnisiyatif roja evlîn diğer standiye ku em zimanî dijmina xeber nadin. Zimanê dagirkeran xeber nadin. Civînê me li Bişkekê yekemîn çêbû 700 Kurdî derbas bû. Me ji vê derê ev prînsîp dest pê kir. Duya Adarê li Brükselê çêbû 700 Kurdî derbas bû. Li İstanbulê 8 Gulanê derbas bû. Li İstanbulê vaqt ve beşçine nêzîkî 100 kes tevlî bû. 109 ne selef axaftın Kurdî bû. Vê derê tenê İsmail Beşikçi Tirkî xeberda ev jî ne Kurd e. Tu civînên İnisiyatif ve Rewşenbîrên Kurdistanê de zimanê dagirkeran nayên istifade kirin tenê Kurdî tên xeberdan Zarabayên cuda. Kurmancı, Zazaki, Sorani, Hevramanî de xeberdan lê Tirkî, Erebî, Farsî tune. Dîrokê Kurdistanê de yekemîn e. Kekejar û me çêtir dizanin bê ziman em nikarin bibin neteve, em nikarin devletek serxwe awa bikin. Hûn bixwe rojnamevanin û baş pê dizaniş bû xwekirina û pêşdabirina zimanê dayîkê rola herî mezin ya rewşenbîran e. Eger rewşenbîr zimanê dayîkê nepeyivin, ev şermeş bû me. û ji bo parastina zimanê netewayê rojnama, kovar, televizyon, radyo, internet roleke giring dilîze. Di vî warî de hûn çi zehmetiya dimînin? Xuşke bêva. Ez ji ve re 700 qaîlim divê pêwîst e rewşenbîr zimanê xwe xayikin, zimanê xwe xeberdin. Eger em zimanê xwe xeber nadin, em nikarin bêjin ku çima millet asimle dibe, çima millet bi zimanê diyanî xeber dide. Herkes gerek ji xwe dest pê bike. Yek meseleyekî girîng heye. Pir kes zimanê xwe nizane, hatine asîst nekirin, bişaftî kirin. Lê vezîfeya vana erkevana ev e ku zimanê xwe hîn bibin. Ez ji 27 salî şûn de zimanê xwe hîn bibin. Çep rast xeber didim. Çep rast xeber didim. Nav yek agahiyekî girîng verebêjim. Nav Komite Amadekariyê İnisiyatif ve Rewşenbîrên Kurd da çend hevalên me ji Türkiye hebûn ku Kurdî kelme jî nizanibûn. Niha nehekî vana diçin kursa dest pê hînbûne zimanê Kurdî bûne. Vana şerme xwe nikarin xeber din. Mecbûr dikin ku hevalê me diçin kursa zimanê xwe hîn. Spas, gelek baş. Em jî mesele prînsîpî ye. Spas kekejar. Çewes pê dizanim İnisiyativa Rewşenbîrên Kurdistanê li Asya Navîn û li Ewropayê heta niha 4 caran hevkom bûne. Civîna yekem ya İnisiyativa Rewşenbîrên Kurd Kirgistanê pêk hat, civîna duyan Brükselê pêk hat, civîna siyam Stenbolê pêk hat. Herî dawî heftiyek berî vê çarê hezîranê rewşenbîrên Kurd dilê Ewropayê Brükselê hev civiyan yanî geografiya tevdîrên we pir cûre ne. Ev hûn mexsûs wisa dikin ji ber ku dengê gelê Kurd bêtir bigîjin civakan ev netewayê. Erî. Kurdkî derê heye, İnisiyativa Rewşenbîrên Kurd jî vê derê ye. Evê Xwedê em ê ji Xorasanê jî derbas bikin, naplanê me de heye me İsraîlê derbas bikin, orta vê mehê de em ê Almata amade dikin, başê civînê me Hewlêrê çêbe, li Duhokê çêbe, li Amedê çêbe, başê Rojava, Rojhilat. Ji her derê kî derê Kurd heye, İnisiyativa Rewşenbîrên Kurd jî heye. Berku ev hereketekî bizavekî netewî ye. Em inisiyatifê bidin naskirin, em hevdû nas bikin. Yekşi armanc eve. Davîda kongreyekî çêbe, kongreyekî navendî, em ez nikarim dîrok bidin, tarix bidin, çünkü kar dimeşe. Lê armanc cûseye, her çarparça Kurdistanê, diaspora, İnisiyativa Rewşenbîrên Kurd derbas bibe, bikede başê ji her heremên nûner ciyekî de kongreyê netewî çekin. Bornêrine min ev kongre belkî bibe zemînê kongreyê netewî Kurdistanê ku em dehan salin tervî xeber. Gelek spas. Brêsejar ez nikarim îro dîsa çend pirsan warê siyasî û pirsnekim çimkî ez dizanim rojnamewanekî gelek naskirî ne û wek hûn jî dizanin devleta Tirk nêzîkî 5-6 mehan e hember gelê Bakurê Kurdistanê şerekekî dijwar pêktîne. û PKK jî di bajaran de xweseriya çekdarî diyar dike. Hûn dereqa wê pêvajoyê de karin çi bêjin? Dereqa rewşa Bakurê Kurdistanê çi dikarin bêjin? Em hemû dişopînin wê rewşê çavê me li Bakurê Kurdistanê gelek dilê me dîşe. Ez here de dixwazim bêjin ev neşere, ev kujiya dewletê Tirka hemberî gelê Kurd dike. Şer navbeyna hêzên çekdarî çêdibe. Lê Kurdistanê devletê Türk hemberî gelê Kurd derdike, hemberî heyvanên Kurd şerdike, hemberî dijberî malên avahiyên Kurd şerdike. Nusaybîn, Sur, Cizre, Şirnax hep bûye ji holê rakirin. Ev neşere, ev qetliyam e. Qetliyam hemberî gelê Kurd,
همبری باجار و گوند و کردان دمشه از نخوازم ویدر بیجیم گناه کیه گناه کینینه زیده گرینینه مثلا اوه کو دولت ترکایی داگر کرد همبری نتو کرد همبری گل کرد هبون کرد قتلیام کمکوجی دمشینه پشتی رابونا قدغه درکتنا در و خلاصبونا شر نوبر پککی و هیزن دولت ترکی نشتاجین نوچه گوری نسبینی شرناقی و باجار دنیم باکوری کردستانی و گرن مالی خواه و تنی راستی مالویرانی دبن بحزاران مالی وان شوتی نه ویران بونه نه آوه نه جیرانه خواهیت نه دولت ترکی گوی ناده خلق وان دویران جاره سری چیه و چاوه به حال وان نشتاجیان تو چاوه ده فکری بری سجار چما جوا کنه نتوای زوری ناده ترکی نخوازه که و داوی به کمکجی بینه رای گشتی ملتین اساسی جان درونن در جواندی وانه تکیلداری وانه نباین ترکیه هیا تکیلداری اکونومیک هیا وانه جا خود بگرین گره کرچی هد کشته بزانه با زوری بده سر جهانه زوری بده رفشنبیر پارتین سیاسی گره زوری بدن چاره سر چیه؟ چاره سر برخادن دیدتی چاره سر تونه لی سیاست عقل جه گرینگه مثلا وی در از بیجیم کو ممکن بو کو گور نزانم نسیبین باجرن دیتیر تب نبویه ممکن بو سیاست عقل لازم بو سیاست کی خورت لازم بو مخابن پارتی اما سیاسی ev akılbun nıkarın nişan bıkın demen davida. Seri da şaşı mezin hatiye berdan vazifeyi hezin çekdari. Partiyi siyasi parastını gele koya seri de. Kingi şereki despedi ki mecburi seri de gele koya bu parezi. Eğer du gele koya nıkarı bu parezi digeri ve şeri desbenaki. Kanun üsaya. Yani gele koya cahilen bazı sali بدن پیش بیجن برخادان düşmüşsün zalime. Başıcı dibecin hem nizanı bunun düşmün akkas zalime. Nizanı düşmün akkas zalime duçil salatçı siyaseti demeşini veçavi. İnisiyatif rafşanbirên Kurd kara roleke mezin bilize û bigîne civaka navnetewayê wê rewşa çêbûyî Bakurê Kurdistanê. Elbet armancê me yê sereke ev ku ev vehşetê ku devlet hember gele me dimeşine gabe navnetevî de deşifre bike. Zexim bidin ser hemû devleten çıkkas kavet hêze me terî bike. Zexim bidin û bêjin ku durûtî nekin. Cava xwe vekin hemberî gelekî jenosit dene meşandin gurna bîstiyeka de. Birêsejer li Başûrê Kurdistanê yek ji rojava giring û sereke pirsa serxwebûnê ye û dereqa referandûma proseya siyasî ya Rêma Kurdistanê hinek nêrînê xwe radyogudarê me re bêje bi kerema xwe. Niha Başûrê Kurdistanê valabûna yasayî kanûnî heye parlamentona tune çekî zorî içê dike. Lê ez tiştekî dixwazim bêjim. Ez bixwe vek şexs referandum zêde giring nabînim. Gelê Kurd kare bê referandum jî serxwebûnê xwe îlan bike. Ji bo vê yekî ekonomiyekî siyadetekî xurt lazim e helbet. İsrail buraya Musa çava serbixabun bana hazır bun ku çil sal giya bukun. Eğer milletime Başûrê Kurdistanê helbesteki üstşan bikin dikarın serbixabın. Gornirine bir referandum ilan kirine serxabına Kurdistan'a mümküne. Pişti ve ilan kirine serxabını elbet gelemeli Başûrê Kurdistanê zoru pır zoru bitişine ve her se parça diasporacı eğer alikari bike alikari ki kurdavari bike ev zoru zahmeti nav saleki du sala da behola rakırın. Serxabını ilan kirin çiye? Ne hevceye ku dünya nas bike? Ne hevceye ku derdo İran, Türkiye nas bike? Ve gelek ku iradeye xaddayına orta ez dixazım bu jan bikim. Ev demek şunda saleki du sala se sala şunda hemu dünya hürmet bike hem dünya bezdariye xwe bigire hemberi bilyarê gele Kurdistanê. Gornêrine min li Başûrê Kurdistanê jî iradeyê siyasî levaz e. İradeyê siyasî zayıf e. Kingê mirov serxabin elan dike nanêre Türkiye çi dibêje Amerika çi dibêje. Çivînê İstanbul eger izîne ve hebe yek hevalekî Kurdekî Yahudî navê Abraham bû haftinekî kir. Got king em çile heşta serxabin elan kirin me mêze nekî İngiltere çi bêje Rusya çi bêje yan Amerika çi bêje.
گلی اسرائیل اراده خود دانه هوله او همو دنیا جه ریزدار بود اراده بله سپاس نه اردمک می پیوست برادر ما باشیر کردستان ری اسرائیل تاکب بکن کسی را نانیرین او سرخابونه خو اعلام بکن یاد لیشه و بریس هجار که چندک بری وی پارتی گراند بی کردستان بو سرخابونی نه آمده یه گوتن این وستا زراره که مزن ددن بنگه ها سرخابون کردستانی دجمن زیده تر زراره ددن و ایده زانی رزدار بیلا کرسی ما کشه عرشه ما چیه hemen همو پارتی سیاسی کردستانی برجوندی رخستنی جی برجوندی نتوی مزنتر دکرن مخوابن بله problem قرآن اوه problem yenike اوه problem pralie de PKK'ci eve tesiri ki mezin der ve heye Belli, partiye me Türkiye tekildare partiye dittir Suriye'ye tekildare partiye dittir İran'e Irak'e tekildare ev dirok me de heye belki ev mecburiyet bu demek ki İro ne mecburiyete bir sal beri 30 sal beri mecburiyet bu partiye yaki İran'e tekildare çekir yaki Suriye'ye yaki Türkiye'ye le evden derbaz bir ya konjektürlü cihanı da hatiye guherrandın bana dixwazin nabêne xwe İranê re xweş bikin, Tirkiye re Sûriye re xweş bikin. Ne ev ne lazim e na. Niha pêwîst e partiyên siyasî têkiliyê xwe navxwe de xweş bikin. Ev gihîştê vê derecê. Elbet ki vê alî de siyasetê goran jî yênekê jî pir şaş e. Yani ez nabêjim siyasetê DPK partiyê berzanî ji hemûyên baştir e. Na. Lê bana Serok Barzanî irade serxabine datine hole e pir giringe dibe hemû partiyên Kurda hemû neteve Kurd hemû gele Kurd pişkirtiye Rezdar Mesut Barzanî bikin helvest ve bikin ne ku şahsi bir pişkirtiye şahsi bir bikin pişkirtiye helvest ve bikin helvest vici aruzu u niyeti gele Kurda gele Kurd sebep salın serxabine dixaze îro Mesut Barzanî dibêje alîkarî bikin em serxabine elan bikin em gere hema alîkarî bikin em dikarin Mesut Barzanî hez nakin jî lê hûn Kurdistan hez dikin hûn bawer dikin serxabine Kurdistanê hûn rêzdarin serxabine Kurdistanê eger rêzdarin divê helbestê Mesut Barzanî bên parastin serpirsa Rojava herî dawî kanton hatin ragiyandin û ev ku tu baş pê dizanî Kurd serenser beşdarî civîna Jenêva nebûn sedema vê em karin bêjin dîsa neyektiya Kurdan bû ser şerê Sûriyeyê 5 sal derbas bûye lê hêjî rejîma Baasê li den veşiyaye sedema wî gur we çi ye çil pêşiya kantonên Rojava sekinê serî da ez pîroz dikim serhildanê gelê me Rojava Kurdistanê berxade nevana rastî jî 5 sala berxadanekî mezin dêne me şandin hezaran însanê me hatine kuştun berxadanekî mezin e em serxwe ditevinin pêşiye vê berxadane lê Ali siyaside çi pırskirik li başîrê Kurdistanê dîne meşandin aynı varyantê vî jî cuda li Rojavaya Kurdistanê dîne meşandin ev jî hesûdû hev de hez nekirin netevî nefikirin berjevendiyên siyasî ji berjevendiyên netevî bilind girtin hemû problem yek başîrê Kurdistanê heye aynı problem transferî Rojavaya Kurdistanê bûye mesele ev e çare yektiye çare lehev hatine yeki mezin dibe, yeki buçuk dibe, yeki behez dibe, yeki kemhez dibe. Gornerine minna Amerika ev dike, zexim dike serkurda dibêje yek bibin. Yek bibin. Eger yek bibin, em Cenevre'de jî derdore masêrûnun hemû civînên navnetevî de belki dev birave kengê navbeyna Partiya Rêzdar Telabanî û Barzanî şer hate meşandin Amerika Washington Dublin'e doğru bana ani gelhev. Nahaji muhabin müdahili derva çenebe Kurt nain gelhev. Partiyen siyasi nain gelhev. Gornerinemin müdahile ejder ve çebebel Rojavaya Kurdistan'e hezin leşkeri siyasi dene gelhev. U behevi xude az pır baverim ki nedenin direjda Federasyonu Başuri Suriye nahadi bejin Rojavaya Kurdistan'e u başîrê Kurdistanê bibe yek devlet. Geleme giyiştiye ve iradeye konjektürü dünya giyiştiye bir çeki berxadan, bir çeki akıl, bir çeki hış. Emi bir gijin armancı başîrê Kurdistanê u Rojavaya Kurdistanê bibe yek devlet. Eyvî dikin dawiya salî ev yek vê çi be. Birêz sejar em diçin ber dawiyê sed sala peymana Sykes-Picot da pirsgirêka Kurdistanê hûn çawa dinêrin. Herçi pirsekî balkêş e lê
Sykes Picot bu fermi qediya li pratikede berdavame. Çünkü Kürdistan dağır biye orta herçar devletede hatiye dabeşkirin pratik berdavame. Sembolik ve sembolik Sykes Picot qediyaya li pratikede berdavam dike. Jiberveye ki karın praktiki lazime. Kürt gerek karın praktiki bimeştin ki Sykes Picot praktikeci jihole rabe. Mesela evet. Demek ki simbolik bu. Belki 5 sal berdavandı be, belki 20 sal berdavandı be. Sykes Picot'u bu praktikçi jihole rabe az baverim. Fikrate peymana ke nun gerekçe. Na. Dünya hatiye guarandın. Ev şuha ve şartı bu. Peymaneki ve şartı bu. Başı Lenin hat iktidari. Evet deşifre kır falan. Peymaneki ve şartı bu. Peymaneki az bejim simbolik eci. Simbolik bu ev simbolik. Ev peymana Kurdistan çar perçekir. Bu Kurdon ev derbeki pır mezim bu. Eğer emrastı bu zanıbın Facebook'u teni ne gridayı kurdara bu. Ama Roşlar İmparatoriye Osmani coğrafya karar parça parça kır. Ve parça bu ne? Kurdistan'ı Peyman Lozan'ı tek hat. Kurt gerek zede ser Facebook'u ne sekinin. Kurt gerek zede ser Peyman Lozan'ı bistü sisya kent rojmaya. Eğer em sala bistü sisya da bubun serbuha az giringe, Peyman Lozan'cı bu kurda giringe. Ne Facebook'u görülürünün? Facebook'u bu binge her Lozan'ı. Briz hejar davya sohbet omed xwazim dîsem vegerin ser inisiyativa revşenbîrên Kurd. Briz hejar ez divê baweriyê dame ku Komîteya İnisiyativa Revşenbîrên Kurd hevgirtina Kurdên hemû perçeyên Kurdistanê û diyasporaên da wê çê bike, divarê xizmeta gelê Kurd da wê me bigîne hev û hêvî dikim ku înisiyatîvê hev bide, divê çarçovayê da xebatên xwe bi serfirazî birêva bibe. Em hêvî dikin ku ji her deverên Kurdistanê û ciyanê bejdarbûna revşenbîrên Kurd di înisiyatîvê da zêde beşber ku hemû zanîn, derfet û هنري خوش بجبو برجواندی کرد و هالخوشیا کردستانی بکار بینه. ام دوی کاری دوای نیسا و دیروکی دا سرکفتن مزن جوارد خوازن بریز هجار وارا و اندامین کمیته اینیسیاتیو رفشنبیرین کرد را. Zor spas rezdar billa. Aşı zor spas kim vere. Jiberviye ki kuhun denge komitaya Amedekariye İnisiyativi Revşenbîrên Kurd gihandın geleme. İro çapameni pır roleki mezin bileyze az zanım ku radyo ve via teze her parça Kurdistan'ı u diaspora den göder kırın den khandın kun bu reportaj bir alikari bike kare insativi em bu hev rehenin evet kareki civaki üsaya herkes tişteki dike ecdi ve encam az zor spastarım serkeftin vere. گدارین دلال میوانی برنامه جواک و سیاست یا دهان برپسوری وشانخانه زنگ زوری آسیا ناوین برپسوری سرکه یا اینترپورتال کردستان پست و روزنامه نوبار نویسکار ورگروان و روزنامه‌گری ناسکری هجاری شامل اسکرف بو بریس هجاری شامل را جو استودیو رادیوی اریاتزه باجاری موسکوی را ام برادیو تلفنی هات نگریدان وشانامه ایروین تمام بو آمدکار و ریوبرا برنامه بیلاس ترکیه جارکدن هفتیاتی دی سال سروی نوینیشانی امیراستی هف بین هونجی رادیگدارین عزیز حتی برنامه کدن و میوانه کدن بمینن نو خیر و خوشیده